Hallelujah. We greet you all saints in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. This is indeed a great day that the Lord has made, and we will be glad and we will rejoice and be merry in his presence. Hallelujah. We welcome you saints on our online service, and we say God is still good, God is still great. We thank his grace that he still kept us this far. Without any further waste of time, we will quickly run through the announcements. The announcements are as follows. Kid Collective and youth activities will be suspended till further notice due to the pandemic that we're going through. Bazalwane, we are on level 4, and we are practicing to be safe, Bazalwane. So kids activities and youth activities will be suspended till further notice. The WhatsApp group prayer as well will be suspended till further notice. Bible school as well will be suspended till further notice. So Bazalwane, we ask you to bear with us as we suspend this. We just want to come together and fellowship together, but unfortunately we just have to adhere to what our country is saying. And we know we've lost a lot of lives, we've lost a lot of our loved ones and everything, so it's also good. God is aware of what is happening in our country, and it is good for us to follow what the government is telling us to do for our own good, for our own safety. We thank God for these platforms where we can listen to his word and rejoice and continue to be merry. Without any further waste of time as well, we're gonna continue with another worship song. Brother Snare is gonna lead us. After that, I'll ask him to please take offering for us. Amen. Motimo ribokawe, Motimo ribokawe namo, Motimo ribokawe, Motimo ribokawe namo. As follow. It says the people rejoice at it says the people rejoiced at the willing response of their leaders, for they have given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. Hallelujah. So as we are about to give, hallelujah, I just want us to give wholeheartedly. Hallelujah. Make sure that you give freely. Hallelujah. Amen. Open your heart. Hallelujah. So that God can be able to bless you. Hallelujah. Because the Bible also says, blessed is the hand that gives. Hallelujah. So it is time to give. I just want to pray so that we can give. Father, in the wonderful name of Jesus, we give you praise. We give you honor. Father, we pray, mighty God,
for the offering, for those who are going to give and those who do not have, Lord. May you bless them. Bless them coming in and bless them coming out, Lord, in the name of Jesus. Father, you know their hearts, Lord. You know their desires, Lord. Father, may you provide, Lord, in the name of Jesus. May you heal, God, mighty God, because you are able, in the name of Jesus. Father, we give you praise, Father, and we give you glory as we are going to give in Jesus' mighty name. Amen. Oh, Cindy, Cindy, Hallelujah. Are we ready to worship God in the house of the Lord? Amen. Hallelujah. I want you, wherever you are, even if you're on YouTube, I want us to lift our hands and just pray to God as we are about to worship, as we are going to the word of God. Hallelujah. We pray to God in the name of Jesus that we may hear izwi lakhe uNkulunkulu. Isithi siqaqeda ukulizwa silenze. Hallelujah. Because it is in vain for us to hear the word of God but do not do it. Hallelujah. So we pray that we may do the word of God. Hallelujah. And it may work in our spirits in the name of Jesus. Hallelujah. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Oh, when I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never turn back. Hey, Jesus. When I remember what the Lord has, I will never. Hallelujah. No.
I will never. No, 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 no. Hey, no, 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 no. I will never, I will never, I will never. No, 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 no. Oh no, hallelujah. I will never turn back. I will never turn back anymore. Yeah. No, 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 no. Yeah. Hallelujah. Yes, God. I will never. Hallelujah. Hallelujah. Even in this time of Corona, we say no, 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 no. No, no. Father, no. We will never turn back. We will never. I will never. Yeah. No, bakuti, magotwa. No, no, no. No, no. Hallelujah. Hey. I will never. I will never. I will never. For the last time, Father, we say we will never go back anymore. We will never go back. We will stay in the glory of glory. We will stay in your place. We say we will never go back anymore. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we give you praise. We give you all. There is none like you. You are God. You are El Shaddai. Thank you, You are Elohim. Mudimu. You are the beginning and the Thank you, Holy end. Spirit. Every knee shall bow before you. We bow before you Every this tongue shall morning in the confess name of that Jesus. Hallowed be your name. There is no one like you, no sing akajinu ta. we will never go back. Pahadu Mudimu waka ulukile, Jehovah. Never go back. That is why, Lord, we say we'll never go back anymore. Hobane mo re tswang teng Modimo wa ka re sheba Jehova. Ha o tshwane le mo re beileng teng. Ho na le mo re isang teng jwalo ka Modimo wa rona. Le o senga kajeno Modimo wa ka. Pelo tsa rona di a nyakalla ho tla ho wena Modimo wa ka. Ke ka ho re reng tjhe morena. Ha re ka ke ra boela morao hobane re a tseba. O re o re ntshitse kae Modimo wa ka lokileng. Re a tseba ebile re a dumela. O rona le mo yang le rona teng. Ka ho Modimo wa ka ke ka ho re binang re re wena o lokile maphelong a rona. Re re ha ona Modimo ya balwang le mengwaha jwalo ka wena Modimo wa ka. Ha yo ya ka lekangwang le wena le letsatsing la kajeno. No matter the circumstances, Lord, you remain God maphelong a rona. Ntate wa ka ya lokileng ke lena lentswe la hao le o senga kajeno le sa tlo wa bakeng sena ntate wa ka lokileng ha ke le fihlelle pelo ngwana hao e mong le mong moya o halalelang ke rapela hore o ska ba le tshitiso maphelong a batho ba hao Modimo wa ka ho se o batlang ho sutlwa o sengona ra rapela Modimo wa ka hore lentswe la hao e mobe a ska ba le matla le tokelo ya ho kenella ho lona ka lebitso le kgethehileng lebitso la Kriste morena. Amen and amen. Thank you guys. Re a leboha baena bohle mo le leng teng Modimo wa kgotso a letse hantle le letsatsing la kajeno. You can keep on playing softly. Modimo wa kgotso a letse hantle le letsatsing la kajeno ke tsatsi le letle leo Modimo a re etseditseng lona re tlo nyakalla re thabe hape ho lona ke ka ho re feleletsang ka hore che re ke ra boela morao. We'll never go back, for we have a testimony le Modimo wa rona. Ho
Ho na le bopaki bo Modimo a bo beileng maphelong a rona. Ke a le dumedisa malapeng a lona hohle mo le leng teng. Modimo a kgotso a letse hantle. Re sa tswela pele ka series ya rona hore re ya pele hammoho. Tsatsing la kajeno re ya pele hammoho ho bang dipaki tsa Jesu Christ. We are moving forward, being the witnesses of Christ mo lefatsheng leo Modimo a re beileng lona. I've searched and searched, ha hona lengolo leo le fitlang le dula le etsa a clear definition ya seo Modimo a batlang ho se etsa kapo what I call a job description eo Kreste a e fang kereke. Then the letter in the book of Acts chapter 1 verse 80 ha re bala bukeng ya diketso chapter 1 verse 80 e baleha tjena. Empa le tla fuwa matla mohlang moya o halalelang o tlang ho lona, mme le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema le naheng yohle ya Judea le ya Samaria le ho isa dipheletsong tsa lefatshe. Now, mona Kreste o fa barutwa ba hae netefaletso ya seo ba tlameleng ba fete ho sona, ba se experience maphelong a bona ha yena sa tsamaile. Ho na le mabuang le bona ore ha ke sa ye ho ntate, ha o ka moo moya o halalelang a ka tlang ho lona, ho tlo le thusa ho le ruta le ho le tsamaisa tseleng yohle. But this important thing out of this scripture seo re se badileng ke hore ba eme pele ba fumantshwe matla a moya o halalelang. But not only matla a moya o halalelang. Here is the defining factor. Ke hore e tlo ba dipaki tsa Jesu Kriste lefatsheng lohle. O qala pele hore Jerusalema, naheng ya Judea, Samaria, le ho isa dipheletsong tsohle tsa lefatshe. And now Kriste o na sa bue fela le barutwa ba 12. But I believe ona bua le rona even matsatsing ao re phelang ho ona. Now here's a question that always comes every time when I read this part. Ke hore na, have you ever wondered why Kriste o Modimo a tla bophelong ba hao a o save o amoela Kriste jwalo ka morena le mopholosi, but he keeps you still on earth? O amoetse Jesu Kriste bophelong ba hao, o right, o sharp, ha wena o pholositswe. But then why he leaves you on earth? And what I've realized, the potso ha o utlwa le motho, first thing that comes quickly, wa pause for a moment. Hobane ba tla understand hore ke eng na, ha ona karabo e tlang ka speed bakeng sa potso e reng hobaneng Modimo a rometse Kriste a o pholosa ha qeta yena o sia lefatsheng yena a tsamaya. And if God wanted to save us and to take us along to heaven, Modimo immediately nako ke re ke nka Kriste njengenkosi nomsindisi wempilo yami. But that moment, God could have taken me if angana umsebenzi for mina la emhlabeni. So therefore ho bolela hore ho na le purpose e Modimo ana le yona bakeng sa maphelo a rona. Ke ka ho re reng tsatsing la kajeno re ya hammoho, we are moving forward together as witnesses of Christ. So re ya hammoho pele njengabafundi abafakazi baka Kristu. Now there's this a simple factor for every Christian mo lefatsheng leo re phelang ho lona, is that it's on earth and not in heaven. Re lefatsheng mo ha re yo ko lehodimo. And netefaletso ya seo ke hore re pholositswe ga moetse Jesu Kriste, but we are still around on this earth. And now Modimo hobane na a re tloelela hore re be lefatsheng na. But let me ke botsa potso e ka tsela e nngwe e fapaneng ke hore ke eng na seo re kgonang ho se etsa lefatsheng seo re ke keng ra kgona ho se etsa lehodimo? Did you hear that one? What is it that we can do on earth that we can't do in heaven? We need to answer that question. Ke eng e kgonang ho etsa lefatsheng mme lehodimong re sa kgone ho etsa? Kaofela lefatsheng re ka kgona hore ra opela, ra bina le lehodimong. We can sing even in heaven. Re ka rapela lefatsheng, re ka rapela lehodimong. Re ka ba le kopanelo, sweet fellowship
all the time. Even in heaven, we can have that kind of fellowship. And now the list can be so long. There are many things that we can do. But there is one thing that we cannot do in heaven that we have to do on earth. And that is to preach the gospel or to share the gospel of Jesus Christ to every sinner in this earth. Because now time has passed. And therefore you need to know that you have failed to be a Christian. And this is what I call unproductive Christian life. But we can sing, we can dance, we can do all other things in heaven and even on earth. But there is no way ke la ba lokileng lehodimo ke ba leng ba mo etseng Kriste ke ba rapela modimo ka moya le ka nnete es lentswe la modimo le tshore ba mo rapelang. Let them do that with truth and in spirit. Now taba tse monate ke hore while you are still on earth here, there is so much that we can do. There is something that we need to be, and that is our job title that we receive, is to be Christ witnesses. He left us on earth that we may be disciples. And therefore, haeba o re Kriste ke morena le mopholosi wa bophelo ba hao, ho bolela hore o nka karolo ebile wa amohela hore nna ke tla ba paki ya Jesu Kriste mo lefatsheng. O ile a theoha a tla lefatsheng ho kgodisa batho hore it is possible ho phela a holy life. Jwalo ka modimo o tlwetse bo modimo ba hae a tla lefatsheng bakeng sa hore rona re ithute out of him hore wa kgonahala ho phela bophelo ba bohalaledi re le lefatsheng. Jesu ke le bone le bonesitseng lehodimong. O tlohetse rona a re fa boikarabelo ba hore re be le bone le bonesang lefatsheng. What an honor it is that we have been given hore re be lesedi la lefatshe kapa re be lona letswai la lefatshe. Utla Jesu hona mo temane re badileng hore o ba fa nnete ya lentswe la hae, o ba fa nnete o re o bona empa le tla fumantshwa matla amoya o halalelang. That is such an honest truth. Le tla fumantshwa matla amoya o halalelang mme le tla ba dipaki Jerusalem, Judea le Samaria, Luisa lefatsheng lohle. Our greatest need today, Christians, it is not political power. Ha bona le ntho e re hlokang, ha re hloke matla dipolitiki, but the power of the Holy Spirit. That is what is needed maphelong a rona to become true witnesses of the word of God. And therefore political power can change leaders. After 4 or 5 years, you cannot get another political leader. But haona kamo seo se ka fetolang bophelo ba hao moyeng. But political ruler or power, it will always be self-centered. And matla a dipolitiki ku ipatlela seo e leng tsa bona. Yes, you can win the elections. Yes, you can change melao e tswang lefatsheng. You can win elections, but you cannot save the life ya motho ka baka la hore I've won the elections. I need matla a moya o halalelang. You can change all the laws, but you cannot change man who is not righteous. Hore re loke kapa re be ba lokileng ke ha re lentswe la modimo le re bewa ba lokileng ka Kriste. There is no way tšhelete tsa rona boitshwaro ba rona bo lokileng bo etsang hore re bewa ba lokileng, but re bewa ba lokileng ka Kriste Jesu. So it is only moya o halalelang ya kgonang ho fetola dipelo tsa batho. It is only moya o halalelang a kgonang ho busetsa malapa mmoho. Ke moya o halalelang o kgonang ho busetsa setjhaba hammoho. Only if we move forward together as witnesses,
There is no law that can change human nature. There is no law that can change human nature. Roma chapter 7 verse 15. Romans 7 verse 15. Utla Paulos o reng ha bua ka tlhao ya botho re he botho bo etsa nama e etsa motho. A re hobane seo ke se etsang ha ke se tsebe. Wow. Seo ke se etsang ha ke se tsebe hobane ha ke etse seo ke se ratang. Empa ke etsa seo ke se hlwaileng. Wow, what a cry. Seo ke se etsang ha ke se tsebe. And se ke leng busy ke se etsa ke sona seo ke sa se rateng. Ke se hlwaile. Why na? Ko bane tlhao ya rona ha maemo a rona hona le mo re faceaneng le dintho tse re phepetsang bophelong. Re potlaka, re reacta according to our characters. Re reacta ka mo re hodisitsweng ka teng. Re reacta ka mo re tswang teng. Empa ha re respondi ka mo re fetohileng ka teng. I wonder la nkutlwana. Let me repeat this one. Every time when we are challenged, ke tla bua ka Sesotho le Sezulu le English. Every time when we are challenged, we don't respond about or according to where we are and the experience we are at the present. But we always dig from the past and want to respond to the present situation about the past. Manje ngithini nasine ngithi uma simelane nesimo asiphenduli ngokuya ngokuthi kwenzekeni empilweni zethu. We always siya emuva, and emuva kuyasabeka kuselapho sisifuna khona. That is why Paul asho athi hey impilo yami man ngithanda ukwenza okuhle kodwa ngiyahluleka ukwenza okuhle. Lokho ngikwenza ngiyakuzonda. My God, king kithaho ilwansana ling limoya. And therefore our sinful nature bu tlhaho ya rona ya nama kanako tsohle e batla go ba ka udimo ho moya is fighting the spirit so modimo a sekinyang ho rona. But ke ha fela re amohetse matla moya o halalelang re ba dipaki tsa Jesu Kriste mo e leng hore as we testify we pin more flesh, we nail flesh more on the cross. Ha qala re bua re re u Jesu uye wathi u Jesu wenze lokhu nginje ngenxa ka moya ngcwele. Is the more we take everything that the enemy brings to us, we lay it on the cross. Ke fela ha re bolela bopaki ba seo Jesu a leng sona maphelong a rona re kgonang hore re hlole everything. Now let me show you something again hore tlhao yetsa. You know, barutwa ba Jesu Kriste ba so inquisitive. Ba batla o tseba hore ne man, Jesu on your second coming. And this man is still here, but already they talk of the second coming. On your second coming, man, ho tla etsala man, re tlo ba jwang ho etsale eng. But Jesu, instead of him focusing on that, he's pointing them on the job at hand. Ke ena mosebetsi o re shebaneng le ona nje go re be dipaki tsa Jesu Kriste re phele bophelo bo khatlisang modimo re bontshe lerato leo Kriste a re ratileng ka lona ha rapela hore ntate ke rapela hore ba be mong. Let them be one as we are, me and you. That is what is important. Just forget about the second coming. What is important is the job at hand, that you need to receive power of Holy Spirit and be able to be my true disciple in this earth. And this is God's plan, that we become truly disciples and true witnesses of Christ. Now, the word witness, what does it mean actually? In simple terms, it means umuntu ofakaza iqiniso. Paki ebulelang nnete. That's how simple it is. Witness is supposed to be somebody who will declare the truth to another person. There is no way we can ipakela, but you need to testify
to somebody. And now motho ya pakang o paka ntho a utlwileng kapa a experiencetseng ka bophelo ba hae. Now let's answer this, that ke eng ho ba paki ya Jesu Kriste? What is it to be a disciple or a witness of Christ? There are 3 things tse ke batlang ho di toucha, then I'm almost done. Number 1, ke ho paka seo o se tsebang ka wena. Paki ya Jesu Kriste, you testify about what you know about yourself. Second thing, ke ho bua se etsahalang ho wena. Now, hear me very well. Ke re ko paka se etsahalang ho wena, eseng se etsahetseng. Ko paka se etsahalang. There must be something that is happening in the present moment mo bophelong ba hao, that you can share it. That is not of yesterday, but it is of this morning. Hobane modimo wa rona ke modimo wa mehauhelo e metjha. Every morning his mercies are new in our lives, and therefore it means I have an experience with Jesus Christ that I can share. And the third one, ke hore ho tshepeha ho isa qetellong. Ha re le dipaki ya Jesu Kriste, we need to be witnesses that remains loyal to the end. Now, as I say that, ke motho ya pakang seo kapa seo a se utlwileng, a tsebang nnete a tlang ho e bolela. You witnessed by telling the truth, and this truth that we have, it is the good news. It is the gospel. That is all you have to do. Ko bua seo e leng nnete ya lentswe la Modimo. A witness tells nothing more, nothing less, but nnete le jwalo. That's what you're supposed to bring. Nothing more, nothing less. You've been maybe caught. You've been heard so many times in the case. And utlwe magistrate or the judge is saying, this witness is not a credible witness. O buile di nnete mara o buile di nnete tse sa pholoseng. You know, fano, there's a time where city sifuna ukushashaya indaba le. So, ke nnete, but it has been sugar coated ka tsela e itseng. In order, maybe, hey, if you want nnete so, I'll get 10 years. Mara you want nnete so, ke tla thola 5 years. And therefore, it is the truth, but it's not the truth that saves. But when we say we profess the living God, we begin to raise our voices and declare. And now, lefatshe leo re phelang ho lona le tletse dipaki tse seng tsa nnete. And time has come along hore laba abafakazi beqiniso, their voice need to raise up. Their voice need to come back in order for people to return back to God. And here's few of the examples of scripts for oba paki ya nnete. When you read Acts 2:32, Modimo o tlo fela Petros o bua ka sebete ka ntho e tsebang. Listen what he says. Modimo o tsositse Jesu eo me rona kaofela re dipaki tsa taba eo. Ne? He doesn't point anyone else, but he says God has raised this Jesus to life. And we are all witnesses of that fact. Ha ona motho o mong a ka disputang taba e. Taba e re utlwa ho rona, taba e re bone maphelong a rona. A re Jesu eo lona le mothagisitseng, Modimo o mo tsositse bafung. Acts chapter 3 verse 32, utlwa o reng a re, you killed the author of life, my God. Libile le bolaile monga bophelo lona. Lilela bolaya monga bophelo. Empa Modimo o mo tsositse bafung. Me rona re dipaki tsa taba eo. We are witnesses of that, but God, as you have killed him, but God has raised the author of life back to life, and therefore we are witnesses of him. Listen here, how should you be a theologian in order to be able to be a witness of Jesus Christ? You don't need to have a degree or whatever university you can think of, whatever IQ that you think is the best that you can have. You don't need to have all that, but you need the truth of the gospel that says Jesus came and died for our sins.
and he died for us, and he rose again, and he reigned as a king forever and ever. He reigned as a king in our life. That is the kind of witness that is needed out of you. But okay, wa bapaki e jwalo, e le hore Modimo ha etse next, kapa o experience next, bophelong ba hao. So I said number one was that hore, ke ho bapaki ya seo o se tsebang. Then secondly, what you're supposed to do, ke ho bua se etsahalang ho wena. You witness what you share. It's what you witness of, because you had an experience. That is the second part. When we say we have a relationship with Jesus, lot of people ba makala hore nga bua ka hore ke be le relationship le morena Jesu. How can I have a relationship with somebody who's dead? He's not there. But here's the good news, brothers and sisters. Jesus is not in the grave. And Jesus is alive. Amen. And therefore, you deserve to have a relationship with him. Because in this relationship, there is communication. There are things that are happening. There are feelings that are moving in between the two. There is no way you can have a relationship with somebody who is dead, but you relate to somebody who is alive. Now let me separate the two. Our loved ones who have slept, we have memories with them. The relationship we have is that they were once our brothers and sisters, or our fathers or our mothers. But with Jesus Christ, this relationship, it is continuously alive. This relationship in ale matla a o lokolla. This relationship in ale matla a o fodisa le o pholosa le o tlisa tse timetseng di phele. When we say we are in a relationship with Jesus Christ, it means he is alive. He is not dead. That is the Jesus that I bring to you when I say that o bapaki ka ho bua ka seo o se phetlheletseng ka wena. The experience that you have in yourself, it is the one that will make you to become a witness. And that brings three things with it. Christ appeared on earth. It's a fact. Jesu o tlile lefatsheng. Secondly, it's a fact that Bapitros ba ne ba na le yena personally. It's a fact. And the third thing is that now we declare him to you, my God. Now it's our chance. Ke chance ya hao, ke a hao. Hore jwale re paka Jesu enwa, because wa phela maphelong a rona. We have experienced Jesus ka tsela e kgethileng. If o tseba Jesu bophelong ba hao, you can talk, you can say or share so much seo a sentseng bophelong ba hao, because he guides our life on daily basis. He speaks over our lives. When we are faced with situations, it is him who brings encouragement to us. When we are faced with trials and fears, we can tell that Jesu o aphelangonna wenze loku naloku empilweni nami. But let me tell you this. You cannot convince someone to receive Jesus. Can I repeat? You cannot convince someone to receive Jesus. It is not your duty to convince someone to amwele Jesu Christ. Secondly, there's a difference between selling and telling. There is a difference between selling and telling. O ka se rekisi ka wa rekisetsa batho morena Jesu e fang kgedi ya rona ha e rekisiwe. But there is this good thing that you can do. You can tell about Jesus. O ka abela batho ka Jesu Kriste ka matla moya o halelelang a o fang hore o etse kapa o kgone. The 13 king ho bapaki ya Jesu Kriste. Oh, that's a difficult one. To remain a witness that remains loyal to the end.
That's a difficult one. It means you need to stand firm on your faith. Melao e tla fetolwa, mara wena o eme tumelong ya hao. My God. Dintho di fetoha lefatsheng, wena o eme lentsweng la Modimo. Basadi ba nyala banna ba bangata, empa wena o eme lentsweng. Banna ba fetoha basadi, basadi ba fetoha banna, wena o eme lentsweng. Kereke ba fashionable, wena o eme lentsweng. Ho sa kgathalatse maemo ke a jwang, because you have chosen to hold to the end. Bana beso, ba Kriste ba khale bana ba kgetha ba fuwa kgetho ntho tse pedi, bophelo kapa lefu. So many have died for this gospel. Wena today ha ona puso e reng wena choose life or death. But where are you? Where is your stand in this? What is it that you are choosing today? You choose to stand on the truth of the gospel, or you choose that promotion that they are promising you. You choose, even you are being disowned by your family. Empa ke tla ema evangeleng e. Hona le batho ba bangata malapeng a bona ba lahlilwe because ba re banka Jesu jwalo ka morena le mopholosi. Empa tsatsing la kajeno ke rata ho kgothaletsa wena that you are going through that. Wena ba seng ba utima tjhelete hobane wena o nka evangeli ena ya Jesu Kriste. Modimo o tadimile pelo ya hao. However, wena you have been disowned in your family for this gospel, you must know that God has given you a better family in your life. God says He knew you before you were formed in your mother's womb. This is the assurance that God gives you. You are not defined by this surname. You are not defined by this name. Empa ke le Modimo ke theohile ke utlwile dillo tsa batho sa bana baka, mme ke ka hara bona. Sooner than later, God Almighty will come true for bophelo ba hao. Never lose hope. Hold on in this gospel. Tshwarella ho isa pheletsong. Khale dintho di bueha ka wena, maka khalabolelwa ka bitso la hao. Empa tseba hore o qalile pele ka Jesu Kriste. Who are you not to go through that wena? It comes with a price. Ona le seo re se kgephuwa maphelong a rona ka baka la ho nka evangeli ena. Ka hore a ema ha re tsitsinye, empa re a ema re re Jesu morata fita le rona ha o tso sisa ba bang. Le rona, please do not pass us by, oh Lord, but be with us, for it comes with a price. You know, you might have an excuse out of fear and say, but I'm a stammerer. It is good that I bua, so that ebe moya o halalelang ya buang o ske ha bua wena. Glory to Jesus. Ke nako ya ho re bua Modimo e seng ho bua batho. Somebody might say, I'm shy, I can't share this gospel. That's very good that you are a shy person, so that moya o halalelang ebe yena who takes over your life, from being that introvert to being an extrovert for the kingdom of God. Let it be for the kingdom of God. You might say, I don't know many verses. All of us, we are still learning all the verses. But it is the Holy Spirit that will make it possible. Mo pilombaha. It's fine. Dumela moya o halalelang. Ebe yena etsantshohle bophelong ba hao. It is good to depend mo moyeng o halalelang bophelong ba hao le letsatsing la kajeno. Hobane tsohle di entswe
ke moya wa modimo. Tsohle di letsohong la modimo. As I call you worship team, come forth please. Tsohle di letsohong la modimo le letsatsing la kajeno. You might make so many mistakes bophelong ba hao, but it is fine. Our teacher is there. His name is Holy Spirit. You might go through some form of experiences, but it is only through the power of the Holy Spirit that we will stand firm and proclaim His power maphelong a rona. Hobane tsohle di entswe ke yena le letsatsing la kajeno. Le wena o ka ema kajeno wa re tsohle di entswe ke wena. Modimo re boka wena. Tsohle di entswe ke wena modimo. Modimo re boka wena tsatsing la kajeno. Hobane tsohle di entswe ke wena ntate. Let me conclude and close with these words. Now, what are you going to do about all these things that you have heard today? What is it that you're going to do about it? It's my prayer this morning. Thapelo ya ka ke hore modimo a o fe sebaka sa hore o be paki ya Jesu Kriste. A gore modimo le nna tsatsing la kajeno ske wa mfeta morena le nna go nketse hore ke bolele fangedi ke a tshaba mara ke a tseba hore o itse hore siela moya o halalela ke ene tla ba motshedisi wa maphelo a rona. Ha modimo ka o thuse bekeng ena o go bua bophelong ba motho e mong ore ke a tseba Jesu teng. Second thing that you can do about this week is to commit to speak about God. Gore go ikemisetse ore go bua ka modimo gore modimo create an opportunity for me today. Modimo mpule mahlo a nama ke bone se moya o se bonang. Modimo bula tsebe tsa ka ke utlwe se moya o se utlwang. Hobane wena o tlile hore rona re be le bophelo bo sa feleng. And may the good Lord bless you as you ponder this. O sa nahana ka se o se utlwileng. Modimo wa kgotso a ke o ekeletse ntate ke a rapela ka lebitso la Jesu. Ke bana ba hao modimo wa ka ba utlwile lentswe la hao ntate wa ka le qadile pele pelong ya ka pele ke le bolela modimo wa ka lokileng o re ke hloka le aba bathong ba bang. Oh Lord, I pray that you have that woman, you have that man, that young person, not to be ashamed to share your gospel, Lord. For together, Lord, as we move as Christians, let it be for your glory, no one else, Lord, but for your glory's sake. We thank you, Lord, and we give honor and glory unto your name in Jesus' name. Amen. Thank you. Boka wena, so